me kuani Mbe mogana ne peji urugo egani yansakina eni yansakina yana kwajo shina gogo beni shansakina yana kwajo kuna gogo beni shansakina yana kwajo na gogo bani shansakina yana kwajo eni shansakina yana kwajo mbe shansakina yana kwajo na gogo beni shansakina yana kwajo eni shansakina yana kwajo na sani mbe shansakina yana kwajo mbe shansakina yana kwajo eni shansakina yana Sakina yana kwajo ni jensaki yana kwajo Sakina yana kwajo ni jensaki yana kwajo Sada no mi sakina yana kwajo Kayika no jensaki yana kwajo Sakina yana kwajo Sada no chongo jensaki yana kwajo Sada no mi sakina yana kwajo ni jensaki yana kwajo Nana bebo da mi sakina yana kwajo Nana no jensaki yana kwajo Yaani jeni sakina yana kwajo Nana no jensaki yana kwajo Ni jensaki o kaebe ko ni jensaki na la bo be ya o ni jensaki na ya nimbo ke ni jensaki ni jensaki o le de ka ka ni jensaki ani na tena ko ni jensaki ni sakina de be ni jensaki na wa ndo ma ko ni jensaki china no be ni jensaki ni sakina ni jensaki ni jensaki de ma be na ni tingaji kayo de ko ni tingaji ayina tena jopan alufani yako me yala do gulu salumu fani yako man salumu fae me yala do gulu salumu fani yako man me yala do gulu salumu fae yako salumu fae lo gulu salumu fae me yako man do kala salumu fae yako me yala do gulu salumu fae yako man me yala do gulu salumu fae yako salumu fae me yako man ma gbe dada wa salumu fae yako ka ko gbe dada wa salumu fae me yako ko ke woni jewo ba ni salumu fae yako be ma wombela lo salumu fae me yako be ma le kana le dan wol fae yako be ma wa ida da salumu fae me yako ma kwa mi mi le da salumu fae yako be la do ku salumu fae me yako man salumu fae yako man fae wo je si salumu fae me yako man fae wo je si salumu fae yako ya la lu salumu fae me yako man fae wo je salumu fae yako bo salumu fae me yako na ko la bo do salumu fae yako man fae wo je salumu fae me yako ko lo ka na fi o dan salumu fae yako man ko lo ka la pa ba salumu fae me yako man ni je wo ni salumu fae Bamla kwa ni pai salumu fae salumu fae mi yako mani fae waje salumu fae ni yako mani mi che ku konto salumu fae mi yako mani ku konto ku menyo salumu fae ni yako mani ko mawo betelo salumu fae mi yako mani ko yawo metati salumu fae anye mengenye na chiblo beni la me banye minga we pa ko ba gba boni sane lele na ba un ka ja bebe un na me ba yin tonu na me ba un na me ba agela legun re je meji la me ba yin agesha ma je dundu le bo ba na ni la kan wuro mu gbu ona na ka ko jere so nu aso to fe la lo ni ma ji fe ka jo du ble ko ka gbe adan jula age wu me fe na ma gbesele ko meto inu le bebe ji yuli Nege lalumo fa mi yako lalumo fa mi yako manye ni hiladogo lalumo fa mi yako manye ni hiladogo salumo fa mi yako manye ni hiladogo yadumo fa mi yako ni hiladogo salumo fa mi yako manye ko keda kane ni hiladogo ni yako manye ni hiladogo salumo fa mi yako manye fa mi yako lalumo fa mi yako manye ni hiladogo salumo fa mi yako manye ni hiladogo salumo fa mi yako ko mo ko ya du salumo fa mi yako manye ko mo ko ya du salumo mo fae ni akoma ni wodo gwe salumo fae ni akoma gwe kadanga ni salumo fae ni akoma ogbe kikana wa salumo fae ni akoma woni jewo ni salumo fae ni akoma ni akupole ma won salumo fae ni akoma woni jewo ye salumo fae ni akoma ni wodo gwe salumo fae ni akoma ni la do gwe salumo fae ni akoma ogbe sama sani salumo fae ni akoma ogbe sama salumo fae ni akoma ogbe yiga salumo fae ni akoma
Salumo faini yakomba. Bolo abudu vi salumo faini yakomba. Yantele obili salumo faini yakomba. Nandale obili salumo faini yakomba. Dojo to wodo ku salumo faini yakomba. Woni jawo ine salumo faini. O je dojo hu ta kolo salumo faini yakomba. O je gbe hu ta lo si salumo faini yakomba. Kon bata wa de san salumo faini yakomba. Kon bata wa de san salumo faini yakomba. Fani yakomba. Ya te kale de na salumo faini yakomba. Ya to tu mo na nyolo salumo faini yakomba. La kwa ne tele abele salumo faini yakomba. Pani ni wodo ku salumo faini yakomba. Salumo faini. Abata ku mo na nyolo salumo faini yakomba. Ala do ku salumo faini yakomba. Aje ne te salumo faini. Obina jana jo palo wanu faini. Do ku salumo faini yakomba. Iye salumo faini. Salumo faini. Blema bena bi okone salumo faini. Salumo faini yakomba na ila do. Anyi mengenye na jiblo obakane blema na kwesande go agache tonye na tue se tonye na tue akwamu mame mo che bon fa me ho he je me na bakete de la pan no je me ne aga dunu vele aga ko jire bu go ya ti jalo banana kan go jin fa me mamoji e ka ko mo agoto samu e jo gba oba mo gbomo no ke abroji gba bo bana je me na do mo jin la te je me fa me tla yin na me do mo jin ame gana o ga bo vi e kan e o ga bo vi e kan e o ko bon do mo ji e o ko bon do mo ji jata mi ba ko vi e kan che o ko bon do mo ji jata mi ba 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 ga wa ko bon do mo ji jata mi ba ko bon do mo ji jata mi ba ko mo je ko bon do mo ji jata mi ba ko fe gan le ko bon do mo ji jata mi to bo ga wa ko bon do mo ji jata mi ko mo ko mi gan le ko bon do mo ji jata mi o ka ble ba ko lo bon do mo ji jata mi ma to fe gan ye ko bon do mo ji jata mi ko ga wa ko bon do mo ji jata mi ko fe mi gan le ko bon do mo ji jata mi ko ga wa ko bon do mo ji jata mi ko fe gan ye ko bon do mo ji jata mi ko ga wa ko bon do mo ji jata mi to fe gan ye ko bon do mo ji jata mi ko ga wa ko bon do mo ji jata mi ko fe le ko bon do mo ji jata mi ko ga wa ko bon do mo ji jata mi ba to fe gan ye ko bon do mo ji jata mi ko ga wa ko bon do mo ji jata mi o to bo bo ni le ko bon do mo ji jata mi ba ko ga wa ko bon do mo ji jata mi bon do mo ji jata mi ba jata mi ba jata mi ba bodomo si jata mi ba to ni do ko bodomo si jata mi ba to bia ga do go bodomo si jata mi ba ko se le bolo go bodomo si jata ba to bia ga do go bodomo si jata ta tu mo na yo lo go bodomo si jata tu to go bodomo si jata to ko fe kan e go bodomo si jata wa go bia ga do go bodomo si jata ko ko mi bon lo ko bodomo si jata wa to bia ga do go bodomo si jata wa ta go to nyando ko bodomo si jata wa to bia ga do go bodomo si jata ko mo go ko mo ko bodomo si jata o ka e be ma go bodomo si bodomo si ko bodomo si o do bo se ko bodomo si jata o fe gan o ko bodomo si jata o bia ga do go bodomo si jata u to bo bo ni lo ko bodomo si jata wa to bia ga do go bo anye mengenye na chiblo ka ke boni e ke jeble mai ubana me goma ke mi ya pozoli kilomi ene me tolondo ne vene na fi one fi be shiboda nje ko kan ne babura ubana ke lo de ga pilato me tuntu be na ba ke Joseph me je me ke mo wono no ha ba go wono njo esa ke me je lo a tade la gbe tuan e ju la de je ma ga kwa mo je me bo ne ho chire bon bi aga ka me ngbe na akwamu agoto ake ewu ta fe me fe no adunu fe ke ko jire ni ke yen ya si jale gbe yen ba nana kan kon ji fe nke mamo je jama ke bo do ko fi e kan e nke bo ko fi e kan e akoko bon do mo je
Boko Pondomoshi Jata Mimba, Coffee can't you crow Pondomoshi? Pondomoshi Jata. Pondomoshi Jata. Pondomoshi Jata. Pondomoshi Jata. And the Bobby Loco Pondomoshi Jata Mimba. Loco Pondomoshi Jata Mimba. Pondomoshi Jata Mimba. Mona Yoko Pondomoshi Jata Mimba. Pondomoshi Jata Mimba. Loco Pondomoshi Jata Mimba. Loco Pondomoshi Jata Mimba. Loco Pondomoshi Jata Mimba. Mabodo Pondomoshi Jata Mimba. Loco Pondomoshi Jata Mimba. Loco Pondomoshi Jata Mimba. Osamu Kamako Pondomoshi Jata Mimba. Mabodo Pondomoshi Jata Mimba. Bajo Pondomoshi Jata Mimba. Homowo Pondomoshi Jata Mimba. Wanda was so Pondomoshi Jata Mimba. Why was the Pondomoshi Jata Mimba? Mabu Kala Pondomoshi 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 Bema Benavio Pondomoshi Nima Wanamano Pondomoshi Pondomoshi Okae Bebo Pondomoshi Kumenja Kuma Wako Pondomoshi La Pombea Dada Pondomoshi Mamla Paile Payo Pondomoshi Avlison Nayo Pondomoshi Benoni Nayo Pondomoshi Bema Benavio Pondomoshi Boja Kamoko Pondomoshi Ate Ponso Baolo Pondomoshi Domoshi Pondomoshi Pondomoshi Menjani Mano Pondomoshi Manyaba, you can go. No one wants to me. I got one for you. And you mean getting a blue or back on the blue man, and go. I get you, don't you not? Ago chame nime na me lumoy ko guy friend ni na eba pese bie ne fa ne won banye do manye menye ejigbi niji nyoma ke anyo ye manya wali nyono ya afi ape enyo nyoma enyo ke enumo no won pe nye kemba ngene Alomi Jormor 2025 na Homowo Alomi Jormor 2025 Alomi Jormor Tamoboni wọlé Tamoboni wọlé wọ la kusunwe
San momo ajubloi water drama ebano shiban achunega kusune yele yeli inshobulemo nye ju alagbemi mene ju fo ababajo Alomi ni Alomi Jormor eji kusun krede ko ni achuon ye la mane mi keji alagbemi aka achu kusun ko men ke chonyin omu mene wo la majian cheme ke wala suloi amemba koni amemba shankita ake eni ake kusun femu ehye be moko eku ese don won ya wohin son loji kusun ni mene aba chu ye bie ni kenya yuo ne wo la suloi amena eba kpesin wo owo awoye amena eba kpesin amla kui ana eba kpesin wo asafu acheme ga asafu anyeme ame yebie na me kwek bejano to adjugba Homowo planning committee bi yebie na me kwek bejano to adjugba ada fitwaloi yebie na me kwek nini chumo fe ayale pepepe Alhaji Salim chobenke mi yebie ne mito ye ni bi enyoko ni mabibo intamoboni wo yue ake keji alagbemineke ajo Alomi Alhaji Salim mene kusuna ba achue mini ke achue ne kusune yo nyame bibi oyiwa don achue ne ke kusune boni afe ni kusun fe lo wulame maja cheme ababa fikpo no ke afe ne ke kusune moko shi mane mi ke ya manse ja agbele achule mi ano no noji no ni wo fe wo ba fe na kanpan mo ka pan na kan mo no ko be no ba ke o fan gbe ken ya manse no ba ya igbe tegbe edwani ma ba no aba fi ke afine ke kusunne be to mi aka wo fe ke wo solomoji me ni boti o ne ke kusunmi ne okuleje afo ame ya faban ni agbena pepepe ka sibe na ba hwele mi ano na ba hwepeli no jino ne aba solo ko ni akpan bona fe mo fe mo ya na wala mo fe mo na ye wale na ke yi omuwo na agbena hwehwehwe bia mini wo hwepeli wo gbena no ene ni imagine akitaka moni ne eja ke ya afo no ju ame hingbe eja o soli aka okuleje yo wa afo ya fa ban bi nyonma nyoke enu mo ne ke bo atom ne wajebu ni noko akatamoko tekwa akatamoko bona fe kpan mo ne dani aba hwele mi ano na ba fe ne kpan mo to mi ake wo fe wo yin wala mi no wonye wo yi wo kusun ojugba nke mo shi yo Alhaji Salim yo adon ye wo Homowo ye lik bejano to mi wo ye me ni ameba wa ko ni wo bejano to efe ayo manye no ni blofo ke sponsor so ba sumo ko ni me ni sponsor Homowo watching am wo here Labadi Beach Hotel, Bethel Logistics, CFAO Ghana, Golden Coast Developers, Omni Energy Limited, Deftraco Imperial General Assurance. Amejimeni amenwawo ni wo Homowo ayano jugba. Tomoboni wa yue once I want to make wake ni alagbemi ne wo ke aguhu femo ni wonyeme ni ameho ni ye mami na ametwa ame anago bonuye woke amake afine wo ba kpafa cameraman enye ba asenye awo majanche member nye ba asenye awo majanche member camera asenye awo majanche member woke aguwo femo wonyeme ni ka ametwalala ni amechiomi na ametwalala na amechiomi kemeni twa lala ikoko me ni je wo manemi kusun lala won pa me fa afine wo ke wona ne machine akekeji wona na kan nokuwe wo ba we anago bonue shinye na won shela shema mi na mi na ke lala ekome lala mi na ke nye atwa wo kusun lala inu neke mongo ke Marrakesh kenwe Alhaji Salim aka bo shishila mo o na ndoko krolo wo fakete he ejwe gbeke mi no shi na me no wo ipe na me gbe mo no na me ke ji amento kusun lala ya na me twa no what to gbe wo ha mo fe mo ni be ko echebe nke wo planning committee bi aje ko ni wo ke wo pen drive no wo hale he ejwe ni wo te na fe ame fe ke ame ngono ake aguho fe mo do amlo ne wo nuko ake mo ko ekun kusun ya no jugba ndi enche yo ya wa shot wa shitra mo na mi
Numo yamo obroni the 7th la kwangulomo eyebie. Numo ofe suma the 7th akutia ulomo eyebie. Numo abentia tete the 2nd kolo ulomo eyebie. Numo sowa obene shikache usabu ulomo. Numo ajeko ofe usabu ulomo eyebie. Numo Samuel anete abi eyebie ne na yomo ulomo. Numo anan lomote blamona ulomo. Numo chawe utrome numbo cha ulomo. Ke numo aje komiete sakumo ulomo. Wo ulomo efe na eba kpeshi ebie. Numbo komiete ke James ko fata egba ke ka shi James e ke James ko ye. Ke fi ache James e won ke le won ye blofo gba. Je wo che numo Solomon, wo che numo Samuel. Le won ye numo James. Yo Alhaji Salim Jiradon. Alhaji Salim wabi anita shuide wakame awie ake bonika amenta shuide tomo ayata amebomo na amekudomi ani ni obano slash ne shuide tamo le unte ya leten biane afele mankota mankono no npa sha ke afina ba pla mene wayabi ani abajo Alomi Jormor wajano ye bie awo ajeleta yua jobu jano yu na yemoti oko yemo odre woso jano yu na jagle abi na yomo jano yu na akoko kolo jano yu na ayoko ajete osabu jano yu wajano ye bie agbene awo bi mensa bie awo bi mensa bie leji Greater Accra Priestess and Priestesses Association amemanye ye bie wamaja me ebomba ninkanya yu ne ni yamodin the 2nd la kwashonche eba ni yamudin the 2nd la kwashonche eba wo omo planning committee chairman egbe yina bane honorable George Committee eke wo ni yamudin eba sheshin la akwashonche eba sheshin kano ni nkenya yuo ne miyamli na ba ni ajie asua owe ni the 2nd agbawe akuchoche na kano ni te amli the 4th klana akuchoche eyebie enyaminu Jeff mi tawabu chi obenkemi yebie chi obenkemi Alhaji Salim Jani Jeff Baba Nyaminu Jeff meneka okwe boni jalami yo mini ona strot ko ye meneke afine eho yi Nyaminu oyi wadon fi akeshin bejano to ele kanshi boni wo yale da fiye chi wo ba kpafai wo nyeme la me won kpafai afi wo yo ni minhye wo ke yo afile ta flache wato gbejiano ke han shitamo bona fe ni cheme ahiajo ame na metu ame kusunwe she fetomo wo mambie won hanini minwa han mani kudo ni won kpafai afine etemo boni wo yale da afie shi to boni yo wonyeme awawo kono fe no ale jugba ni wo hemo ke iliko wa keshin bena ba gbena omanye ba fe wono oyiwa don yo Alhaji Salim afine woke lala na atwaye ma mi aka twale ho tax force amenuchumo nyegbeke amejinshi te eya leten won ta okoni mo fe mo ale ake na ka agu wo fe mo le ka o twa wokusun lala jo esani ohani ebashi wokeji ebashi minu oba afi eja ake ole ake woke la local council of churches say pe ameke ameda wonya ameno simeni won ye wonye
nye alagbemi no choma mi to na nibite nye wayi ma mi wona ke efe gbi krenkren no je wona ke e kanshi ble o shimo wo ka me fe me ni ba kun wo kusun fe mo na ke wo mo me won pa onu pa afai e ke mo go twa awa wo me nsan fa ne wo so mu tumi na e aba mo wo no wo fa ni ke mo eko ha won pa nye fai ka atwa magin achemelo onu pako ake eku wo mla no wo ka me ya chema wo ke for the period of 14 years wo fe education this year enforcement mo fe mo ni ku wo mla no wo ba mo le ko ni tu egbla mo ni yo wo ke hale ke wo fe na kampe ke ya mo fe mo ba ngono ake ke alagbemi wo ke kusun fe mo 25 days wo pa fo shi ni mami ajo ni atwa palala afine hu ni wote rans fe na lagbe wona ake no na atwa ngogo ke libi ye wo nuwe ka le no ni eni oyo mo ko atwa ngogo ke libi ye mi ani o mo planning committee ale wo chairman ke vice eje ke nyetwa wono wo ba ya ko ni wo ka ma ayi ni atwa amla ku ye ano ye wadon nu ayo ne numo tete ojeto the faith la agbanfo ache eba sheshin na kan no wo la Homowo planning committee bi Honorable George Committee leji Senator lo chairman ke ni Rafael Mensah leji vice chairman Agbene Owula Theodore Aje leji secretary Jeffrey Tete deputy secretary Kenneth Ahinkwa member ni Ayikwe Mensah organizer ni Ashtole nu member Alhaji Salim Sowa member Charles Aja Johnson member George Kotei member ke Wamami Suzy Adaisai member ke Prince Seth ni Lai Aje member Franklin Sowa member Homowo planning committee members ne agbene mi na ke wo la agbominte manche ni okpoti nsia eyebie echenchon abaje kusun fe monshi ina ke asafo ache tutu ani leji monike fe nyumbocha awulomo na ke tuon kusun ne asafo ache tutu ani echenchon abaje kusun fe monshi Alhaji Salim bibi ona ke ni ulomo tashi ni mokote mase ale no eji kendo ko keke wale no ni me ke fon jira ke ka me tashi wo hani ameto ichwe ata me ale no e ba to ajira to efe no to na kono ko ale moko eto ale pone ba receive no won damambi ahia ke nye ngono nye hawo ake ameshitra mo fe ameshitra mo won pafai ameto ichwe atase kendo ko amama ba chu eja me ni hie yo mo cho ne ke atwumi enye maya si to ichwe ba ya won danye si ake nye ngono nye hawo nye wadon Alhaji Salim ni kabo yo ne lebi na moko etwa mi aka e wo bola taxi se ametuewa bola taxi kudolo ametuewa ka lagbemi be pin ne ke ameken disturb me won pa amefai won ke amenyue ko ake ke alagbemi ame pin amegbe na mi ani mami ajo yan wo ye ochie eten ke monyon ko mi ne ami ani mami ajo eja ke moko twa mi na ba lagbe na mi ne ege mini jigbejan no na to sika ba lagbe mi pe ni na mi se eja ke etu emi jole so mo bi efe ho can disturb le je ke be ne here live ne ba shi and ba joy eja ke ilaka lagbe mi shin ke fi bola taxi se ba disturb ole Alhaji Salim planning committee bola taxi bi mini ji shini awa mi wachi wo benka me no waka ma ke ame hani no ni ameke ha mambili yake ameya amekuchi amie abashipon ame titriji me ni wona ake ametwa no ni ngongo eke libi e yo mie no woka me enahwe mu wosumo ni wagie machine se ya metwodi aite no woka onyemiko obiko ye mie haneli yake afi ni wonpa amefai ame hani libi e abashipon bona afi ni ho fe mo ni wogu e bashipon jogbande enche Alhaji Salim you adon wo jala mi ejo fi obani DJ actually la ko make for me ko ni wacha wonuchumo no e wo DJ manyaba o kan gbe wono won teme mi ajo bo so ja fe mo lo anyi me ngenye na jible o ba kan de ble mana gbe san de go
Agache donye na tue. Se donye na tue. Akwamu mame mo che bon fame ho. Hey, jamana bakete de la pan, bakete de la pan. No jamene aga dunu vele aga kwojire. Bu ego go ya di jalo banana gango ji fame mamoji. E ka komo agoto samu e jo gba oba mo gbomo no ke abroji gba bo bana. Jamena do moji la de jame fame tla yi na me do moji ame gana. O ga bo vi e kan e. Oga bo vi e kan e ko pondomo je o ko pondomo ji jata mi ba ko vi e kan che ko pondomo jata mi ba ko pondomo si jata mi ba ko pondomo ji jata mi ba ko pondomo si jata mi ba ko wa ko pondomo ji jata mi ba ko pondomo si jata mi ba ko mo je ko pondomo si jata mi ba ko kan le ko pondomo si jata mi to ko ja ga wa ko pondomo si jata mi ko mo ko mi kan le ko pondomo si jata mi o ka babolo pondomosi dada ma to fe kan e ko pondomosi dada mi ko wa ko pondomosi dada ko fe ni kon lo ko pondomosi dada mi ko ya wa ko pondomosi dada mi ko fe kan e ko pondomosi dada mi ko ya wa ko pondomosi dada mi to fe kan e ko pondomosi dada mi ko ya wa ko pondomosi dada mi ko fe ni kon lo ko pondomosi dada mi ko ya wa ko pondomosi dada mi ba to fe kan e ko pondomosi dada mi. Ọgọ́ bí ẹ̀ka àwọn àgbòbọ̀ dọ́mọ̀sì dáadáa mi. Ó tó gbogbo nílé èkó fún dọ́mọ̀sì dáadáa mi. Ọgọ́ bí ẹ̀ka àwọn àgbòbọ̀ dọ́mọ̀sì dáadáa mi. 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 Olùdókòwò fún dọ́mọ̀sì dáadáa mi. Ó bí ẹ̀ka àdọ́gbò dọ́mọ̀sì dáadáa mi. Ó lè ń polówó fún dọ́mọ̀sì dáadáa mi. Ó bí ẹ̀ka àdọ́gbò dọ́mọ̀sì dáadáa mi. Tẹ̀tẹ̀ tún mọ̀nà olóògbé fún dọ́mọ̀sì dáadáa mi. Kuku tako pondomosi dada. Koko fe kan e ko pondomosi. Wa ko bi o da do ro pondomosi dada. Koko mi kon lo ko pondomosi dada. Ko to fi o da do ko pondomosi dada. Wa ja ngo to nyan do ko pondomosi dada. Wa to fi o da do ko pondomosi dada. Ko mo ko kon lo ko pondomosi dada. O ka e bi ma ko pondomosi. Pondomosi ko pondomosi. Odo mo se ko pondomosi dada mi. Ko fe kan e ko pondomosi dada mi. O fi aga to ko pondomosi dada mi. Ni to bo ni lo ko pondomosi dada. Wa to fi aga to ko bo. Anye mengenye na chiblo ka ke boni e ke jeble mai. Ubana me kuma ke mi ya pozoli kilomi ene me tolondo ne fene na fi one fi. Shibodan je ko kan e babura ubana ke lo de ga pilato me tuntu be na ba ke Joseph me je me ke mo wono no ha ba fo wono jo esa ke me je. No a tade la gbe tuan we ju la de je ma ga kwa mo je me boni ho chire bombi. Yo Alhaji Salim keje nyena lagbemi mene ababajo alumi keje Alomi Jormor se na ke program skoko menye ni agaba chano into fe na anye yo no ni ba kusu ni ba anye seji ba fi opleke mo ni no ibaba no June 18th August 2025 keje no se arrival of Belebi ni mbo mo no ni bia na watchon le homecoming ne no ba no 25th August 2025. O fa neka wagenda. Floating e wan pafai wo ke mo fen mo about register. Many ba ta lole. Yes. Wo kudo ame. Wo fe wona nyesa afile bone ebale. Many waka me wi ko no wo ko ame nga afi. Ame block ni aye 2-3 hours me chonji movie. No wan pafai akuchi e krenkren aba koni amegbe yaba ameba nye hin. E agbone kui short ni your mam fe na me so na me fe floate. Ameba no waka me anasani gba. Dani ayata lole mlin. Yo agbene keje no se na kan bile gbeke no aba pleke kpankpa neji Monday 25th August 2025 eke no jufo agba kon pamo ke no se lapa minchon achon no baba no Tuesday 26th August 2025 na kan bile gbeke no woli ake kusun wulu ye ni atro ye manemi na ke le bodumo ogbekpa moja ke be ni abatwa
Majine hu kemo majinyumape mo fe mo na ne eje bono koni kusun fe lo anagbe na mekechu ne kekusun ne Alhaji Salim inyemi bibi woko ka konpa mo ngene gbege bi ye a chinegan ye school me ne ji konpa mo bala mo mi o chon ame bala mo mi bala mo mi o chon ame bala mo o chen ye ewo bala mo mi o chon ame ni me gana me ka konpa mo be no ji aba kpoto na apiti na asha eja ake mo fe mo ogbepa mo ji sian fe sian amakukwe na ho wo obu ade ni wo kusun die ni ji popoi ni mo fe mo ana no konpa mo ji oba ya o sian mi ni oje ko ni bo o ya gba kon fio na ho o pepele fio ko wo nu fio be oti kon na agba bo na hie nye lo efe na ako amekpeti amesha eke woye jogba ndie nche ake naka yo Alhaji Salim ni wo yu one wola mankralo ni obodo adai the fourth eba sheshin ni obodo adai ni ji ejweno eba sheshin wola mankralo ni obodo adai the fourth eba sheshin Alhaji Salim ke adu lebo atani je chelie pasolemo bile mini jigbeji anu ni ato titire ke han wo adafitwa loy ke mambi omo planning committee bi wato gbe yake wole yake enigbe ni wo fi okusun ye ya na dalecho no wo ba mount to screens no eko ye truck boy sa je eko hun ye la pan wo lomo etuense eko hun ba yin jo mi bona fe mo heli o ba na gbe ni okwe mo wasmo ni me babao baba jrame ni me ka metra shin be achi ame hi wo ba designate place wa mo fe mo heni obata bona fe wo pasole mo efe jogba shi na ka pa shaka mo shaka na lo to no ye o gabo to ayu e babo ona ge o shaka eche wo bo to o shaka mo boni oblayin ko oblaya me kole na me shaka na kan ni lo o fa ne je na kan ni na wo ne keke fo abu afi anema shibone abasha kana ba work ba ya nwene aben fiti wo kusu mo wo twa amodu ba bo na afi yo oh wa ye nwe no ko eji enye nga fopano e wa Alhaji Salim keje awo ke ya nwe o ba fo onyemi o afi na akpe wo e ko fo ale nu ba fo anu oh okay shake ya nwe awo ke ya nwe npa fai yo keje pa Solomon se niji ibaba no 27th August keje no se aba ngowala ke ngowala se sisa anishwamo agbene la panwe dramo ke se mi ano hwemo niji agbene no agbelegben la keke gwabo Deba of Chiefs eko ba kwa ke afine ba anye banolo ye wo omo wayele emie wo ye no ni brofo ke side attractions ni side attractions ni yo afine omo wo miye wo ye street carnival wo ye health screening homecoming float palamo competition afine Alhaji Salim wo nyeme press bibia bejano ko bejano na bala o ma eja ke wo na ke mambi ni esani ameba register lololu e wona ko mensan no ke ni yo mi ji afile festival e bela ke ashimple mo go buy first mo buy second ke wona libi ni yanoni libi ko me yanne sa na ba na so mo twen mo fe mo nta woni ekuwa wini no afile festival to me akeshi palala ni ayi palala gbijun o we pa mo ji kuchi efen kin ana dan lo ye wo pa fa ko ni ameba ko ni wo ka me ashina ko ni gbejano ni yo ye o ke to wona ke wo bi koko me ameye kuchi koko mami wo gbla me fen ke ba kuchu emi bona fe ke aba na ke wo ko e bi ji me ni la ni jase bi ji me ni la ni abese bi ji me ni la ni e ke ni e ya fe ojugban me fen ni ba shi ni ji kuchi efen ni ba ya ayajuro mo ni na pa mo fen mo no ebela ke mo go buy first chimo abaka ke mene ma palala amek bable masadi no ameji meni ye krenkren si abaja mo femo loko agbene abafe pepere cooking competition agbene JHS quiz color festival oni hone eba no omo ewo nibi ni yo wo omowo mi ne
Wabasumokoni wo sponsor say watching Ameta Echo, Bethel Logistics, Labadi Beach Hotel, CFAO Ghana, Golden Coast Development, Omni and Def Traco, Imperial General Assurance. Nick wala shikitel eba sheshi. Ni aje ko fe niji ejweno ni aje ko fe la shikitel eba sheshi. Owakpa fai ni eba sheshi ne eto ichwe bata ise. Me ne swe ne fe owakpa nya fai ko ni tawo eko ni nyedomo. To ichwe bata ise. Kenu ko enye kele agbasani. Yawashita mone wala na eba kpeshi. Ni obodai adai the fourth la mankralo eba sheshi. Ni ajeko fe the fourth la shikitel eba sheshi. Ni yamodin the second la akwashonche eba sheshi. Ni kote amli the fourth klana akuchoche eba sheshi. Yamli naba ni aje asua owe ni the second agbawe eba sheshi. Enu se aba frenchi. Woke yue mochwe ba wala sulo ko ni amejoshi amehawo. Owakpa fai mo fe mo heni ota je na kan no. Aba jo kusu ensi kan kita shan won pa fai. Wo fe wata ni wata no kwa kusu mi ojugba de enche. Bibi wo bi ke libi nkwe lolo. Lo na meji me poten ni baba chukusu ne. Wo la wulomwe ni woke la sulo ameba joshi amehawo keke aje kusu enshi. Ago cheme genyeme bone me ma wa me kusu enu no la pa ulomo mbo ago Amen. ago Amen. oh twedi apokwa mi ganga sasa fia ba twa friend na wo ka kwa shishi mene jufo ni ma jufo na ma jufo bi fenje ba ye ko nyenu anye ka jo mo jwa ba jo hey boy da wule okwanche fu boy dia dia me na nyo boy bi ode ba ye ni adu pasa akuchenchenti oni adu na ofra adu ya adu e ba ye ko na ri agrama nyangreshi obi ya wora baba ba ye ko yi o sawo la te gbegbe nga inu mo ko lo yin echeje yin obreku tu ba ye ko na ko lo abutru fi wo ko se boni aba ba ye ko enyumbo cha ka nga cha do trumele lo chi ogbon obecha no checha we ba ye ko ni se ba ye ko ni okuma ga ba ye ko ni jobu ko no yima ka nga na shele ba ye ko ni yoko ba ye ko ni ba mo ba ye ko ni abesa frimi ba ye ko ni wiabo ba ye ko ni sakumo ko le te unya ko afre ba ye ko ni lo mada u ba ye ko ni kro ye lo fusu ba ye ko na pe se aboyo mo me bo ke na ebuso ke mi fun e wo ko lo yo mi ni wo yi o to ko etu awo te ko etu awo na pe se ayo ni ato ale wa le bi ba ye ko yi na fi o kro pon wuji na kwanta na ubi se bi sa sanfre ponpo pe yo ba ye ko bedu upon bedu skasra ba ye ko ni breku aka wo na ha wo lo kama ke je langba ka gbo buta pro ke twan dan shula bibi ka wuji ke mani gbe wole fe nje ba ye ko nyenu a tan kanibu afu enya melishi mene wo cha nye for me na nye dromo ijo plejen ke bofo ya dromo ka me mobo dan affiliate e bani na wo wo je shishi mene wo she
Alomi Jormor. Okay, lo proje nyuma ke na. Mo wo twa me yi. Eke etwa afro ba so wo twia no. Twi fe twi ne fe hama. Aja nwe ni am nata twia yi. Waka o manso. Akaba fite wo kusumi. No ni bi obone ma bi ne. Akọ proje nyuma odi enche. Keji mo ko no na ni se po keke ka gbe afile na wa atashi. Wo fe komi. Ni wo twabo ni ke ahi. Na maja cheme baba shakita. No proje nyuma yo ha wo. Bia mi ni wo lagbemi ne. Emi gbele mo. No ni yo komi ami yen. E ba so ewo no. Won bi na no walai. Alo nte di nkokura ke ba fo wote. Woni wona ekpeshi yen. Ekpeshi. Wasa agboni ke no. Ni wo bia na me na je ni ma adum wo se fra to afro baba so ewo no. Chema ni ji abakpele wo hi. Nyama ni ji abakpele wo hi. Akpala wo hi oshiran. Abakpala wo hi adidan. Afamanyo abajo wo. Wona tule to ngrama. Wona fule to nyoji. Wona yoko wona leke bi. Na ka obole kutu wo pe yi. Wo pe ni wo jebu e wona nu. Wo ye ko wonu ko janu ajowo. Wo fe mo pa nwa ba na wo. Wo ye gbe ana. Alo nte di nkokura ka ba fo wote. Wo pa je fe wo gbala boni e. E ba so wo di dona. Twa do manya ni ba bra. O kan gbe. Ako no mo yin pa yi wo wa ya wo yin. So ye lo awa yi tuwe. Wọ́n pa fa eko ni bí àjọ. Wọ́n pa fa eko ni bí àjọ. Ayekusumi bí àjọ. Wo adafi twalo won kpanye fa nye ba se fiu man bia ke enye nchia mehi amena kusu na atwo won kpanye fa nye ba se fiu nye ha ame nye ba se fiu nye ha ame nye ba se fiu nye ha ame na amena kusu na atwo nye radon.
Bibi. Alaji Salim. Abafi. Abashakita. Kokwe meni batra here. Yesrotuku. Benisa mi wagba na kansani afi. Agbene dana vaja no ni ngo. Keno ni ngo. Fen shishinu moye. Dani oba wole wo no. Oba gbla mi wo chonye. Te ona kusunete. Kusunwe ye fe ni ona ke kusunwe na abachu ni chon ake be ekomefe mu ye. Eja ke ekomefe mu be anyen abatashini akechu neke kusunne. Wo wonda wo majina chemen ke wo la sulo efen shi. Ewe na she agbene la pa ulomo ba che la la koni ala enhale keke jo. Ishe akoti awulomo no numo first man the 7th eke to icho e ache elala amla kwen la ale be moni ba wulala ni Allah ahaleji numo ofe suma ni ji pawo akotia wulo be he ni gbe no wo se ni kolo wulo mo ni ji numo abentia 32nd kolo wulo mo lewe ba che lala koni awu koni ikeju awa wo la wa
Numo abentia teteni ji enyo kolo ulom le ebaju amlone be moni bani lehu ebaju ji numo Samuel anete abi na yomo ulom lehu ebache ilala ebache ipa koni ala lehu ekejo ewa na ede no eshe na yomo ulo numo anete abi ike etoricho e na yomo ulomo egbena eshe osabu ulomo no numo sowa obene shikache ke numo aje kofe osabu ulomo eshe amenu mo fe mo mbo abo she ale bona me fiole ale bona me fiole ale bona me fiole ale bona ame fiole Alaji Salim neshe hello wo osabulo mo ano ona bona abo she bia mi no ona abo she ejake aleboni numbo obene shikache aleboni efiole ha ni aje kofe numbo aje kofe la we pele kra menele mi ba wa adeje ameshoe ni mo fe mo ke me ameshoe amembi amelala chama mbake mena me vacant of you allo amelakawo ame warm up emi wakemba chama baga mi mene wanukonshi noko yano wanukonshi ni aje ko numbo aje ko fe esa mama ko esa mama agbene ekpami that's right. Salim, chama baga mini.
Alaji Sanibani dry alone. I can't know more. I saw. I'm a good friend. I just said I'm a good friend. I'm a fifi. I'm a fifi. I'm a fifi. Alaji Salimi no kwa Ene obabo de search me ko no wajeji. Nakai. Eche blamo na wulomo numo ana lomote blamo na wulomo eche no numo ana lomote ete ebi ilala oni amrakuye ala hale numo ana lomote blamo na wulomo That's right. Numo anan lomote ejuita blamo na wulomo ejuita eshe numo chawe otromeno nyumbo cha wulomo numo chawe otrome nyumbo cha wulomo otrome Numo eche ebabi emla de ke wotugbeja no fe kida pele afe no ele abo show numo fe mo fe otrome numo chawe otrome nyumbo cha wulomo otrome
Numbo chawe ejo eta. Eshe la mankralo no. Ni oboda died before. La mankralo. Ni oboda died ete yabi ilala ni ikabajo. La mankralo. Ekanyaminu sami ajete yajo. Ni oboda dai ni di ejwe. La mankralo. Oh, numo. numo mena wana go show akra. Numo wana go show akra. Oh, numo eke. Numo wana go show akra. Ni oboda dai before. La mankralo. Akolole ye abladi ami nakai. Ni oboda da di fo la mankralo. Ni oboda die the fourth ejo eta. Eshe ni ajeko fe no ni ajeko fe the fourth lash kitel ni ya eyabi elala. Ni ajeko feke nyaminu sami ajete ya ajo. Ni oboda ni ajeko fe before last kite. Number money. Need money. That's how I'm getting. Oh.
Ni ajeko fait du fort. La chité, ejoeta. Alhaji Salim ajoata mini ji noni bacha no. Nani bacha no ji abawuda. Dan ekome jo. De ekome ngon. Abawo no ni jo ye kusun fe mo mi wona no fe no ni ba no jugba si solomoji no fe no ba ya no jugba no gbene ni abasha ne kekita ne ni afi ne bepa moji wa wo ye kusun fe lo fe ke opleje obolo ma wo abu ame fe amehi koni gbe nyonmo enyoke enumo ni ka wo hin ne anye ayi umowo dani abasha pele September mo fe mo efe mo no awodan amone no ni jo ye no se no ni ngon ba nyese no be kusum felo awo ni me adan biane Alhaji Salim obake wo bi enkase ni ewo dan ni anyen no ni yerudu ke no ni ngon mini amedamoshi ha ye dagbe no fe no ba fe ngomo wo jenshire mi die nche jomo ke ngomo no ko nu jomo no pe obaka ke yetole se ngomo jinoni yose no gbe pamoji brameni wa fine libi fenke ni ji jomo ye wakusum fe mo na mi fenke e aje isose mo ngomo fe afe wo no bi e ba fe o chi ejoma me ni wo ba pe ko na hwe mi ano wo fe wo yi wo hi ni wo pan papa ni wo gbla fenke e ba hwe wo yin ke achi wota ni anawo yo Alhaji Salim radon ewo ni ina se awudan dan tanana wo kenklen no ni jo alo no ni yo rudu e no junu na ba wo kenklen rudu no kenklen ye no se ye tole se ngomo yo se rudu ye no se ngomo mo fe mo ba se na ken ya kusum fe lo mene wo fe wo ba shakita ke maji acheme ke wo wulo me fe no wo shakita ne kita shahi dan wo no amlo ne wo gbe pamoji ukleje wo bolo ma wo afo mo fe mo bi ameni ake fi osra na ne mo fe mo asole asue no ake bia o chiete maami kese ni wo ba ne mo fe mo efe mo bona afe ni dani wo hwe mi ano mo fe mo ye mo wo ke emijile ni wo kanu wo twinsan Solomon jino ni yomni yo Alhaji Salim Ibadan yewo afiyeli mi majancheme ko otiko kefon amenye ni ji theme ni afine oti ni akeyo omowo makani blofuno ke respect for all, the foundation for a stronger society. Respect for all, the foundation for a stronger society. Bule kehamo femo shishito no kehamanpe. Bule kehamo femo shishito no kehamanpe. Noji oti nuwoke yo afine Alhaji Salim neke otine ke bojanche osusu ye mini jinuni oti eke wo yuo oti eke wo yue boni afeni woke bule aha wohi no woke bule aha nime hu akwe woka ameshi na amehu amekana kan wo a pepepe no wo fe keke bule wo tempe no fe no ni wo fi oba fele jugba eja keta flache o fine ne podenche buloni o fine denche buleni ni o fine o mbi o fine ene wawo ni ha na ekomi fe mo pa ni wo gbla ifi ojugba ndi enche no otinika no kan afine wo buwohi ejake foundation ni wo ba twa wo ma no wo he mo ko liko wa ke wo fe wo ke bule ba wo onupa ke gbeken bi wole wo ngle no wole he ni wo hye wo ka nye wo ni ma hi amame nyi wo hi wo nyi amese no ni je wo no ni wo ka ya jen e mo fe mo ke shitra mo hi na ba ne mo fe mo ke shitra mo hi no bule a ba wo te Michael ayikwe akogbe ayikwe no te vete no gbe fe ayikwe o tuni wa de nche won cho kon no ma egbe ayikwe Michael ni ayikwe mensa
La Homowo Planning Committee organizer Kenyaminu Jeffrey Adokoi Tete, Deputy Secretary. Amen Chuni Jenche, Amen Ya member, Amen Kwebejano to FN. Amen Homowo Planning Committee be won share me kong. Won share me kong. Homowo Planning Committee BFA ye be wo share me kong. Honorable George Committee, Homowo Planning Committee Chairman. Ni Raphael Mensah, Vice Chairman. Theodore Ajay, Secretary. Jeffrey Tete, Deputy Secretary. George Kote, Finance Officer. Kenneth Ahinakwa, Member. Ni Ashte Olenu, Member. Alhaji Salim Sowa, Member. Charles Aja Johnson, Member. Wamami Susie Adaisai, Member. Prince Seth Nilai Ajay, Member. Franklin Sowa, Member. Menemenji Homowo Planning Committee member say won share me konjugba ake ni maji acheme ke nuchumo wa medine wo fe ke won kwe ni bi yale jugba won share me konjugba. Alhaji Salim Homowo Planning Committee ye keje mene ke agbe Alomi Jormor ne say miniji programs koko me ni yo side attraction alo kusum bejiano to ni yo. Yo bibi dano baya no che George Mofio ye bie ike gbe Edward ke George shike fi o che George no che Edward ile no ne woni chole ni etogbe hi ojogba mini ehwe ni wo ba fe ke ye enese Keje enese ju ni baba ni 18th August aba pleke Pafio pleke mo noji kusun ni yo e baba no ye blamona Alhaji oge me mletwa atun ne kusun Alhaji ogbe pamoji fenye ni wo jinsi mlan ko ni wo gbe na mlan ni wo gbe pamoji ke wo che ahun ngbeji pa anyo be wo bom benke mo ngbeji ne hu nyoma nyoma ke komie ke nime efutalo e ka mi ana me ijomo bona fe kusun koko meni yo na me na gbe ni amechu ni Alhaji laga kusun e ga atun inake enyemi bibi ete awo bi mensa ehin aba wo le dan ko bibi okometo ka anu ka chombo ene ma okome ka anu onu Alhaji Salim ye ache wacheme ke eke oshino yakọ je tomomi ache ntu isa ake ju dani aba pleke mafio okay. Ago je mene dufo nu oba jo alemi ne je gboka ro ke tete la kwa iba ba we ya file ni ya wo wala yi bi awala ho awala body ma bi fen awala bona ne ni wo fane kejo na nka fusro ploko do mo se ne ke waka na ni wo jo ne wo njo le na awo ngele yi wo o manyaba Amen. Amen. Minjo ni yambubuni ka shibi. Minjo la manya cheme ka me shibi. Minjo agbafu ka me shibi. Minjo amlaku ka me shibi. Minjo jano yi ka me shibi. Minjo wawo yi ka me shibi. Minjo asafu anyeme ka asafu acheme ka me shibi. Minjo boni efe yi. Je ngmene ni ngoba jo alumine je gbokaro ka fi wonu.
te kwa ka twamuku tu kwa ka twamuku subun wo ke gbe na pepepe twa no manya ba o kan gbe ago chebe kenyeme mi jo mangralo ke sibi mi jo skitele ke sibi mi jo akwa so ke sibi mi jo rom ke ka sibi mi jo wa we ka sibi mi jo boni efe ka sibi je mene o ba jo alumine je noya ke suele ma fe wono twa manyaba ago chebe kenyeme mene ju ni ma dufo na ma dufo je mene ni boni maja cheme ke wa woyi ka mlakui ka gba foi abajo alumine je no ya fe boni ma no ka to ape ono aka yin mi ye ni me ko wa yegbo na kwa yegbe na to ni manya ba ago chebe kenyeme agago mene dufo ni ma dufo na ma dufo mene ni boni ma bi vin bole kutu na be ni wo ba shakita ne no ya kele mo afi boni ma de ke no ya afi boni ma bi fa no de ke no ya afi maja cheme fe ano kashi biamini wo ba gbele gbemin la totomoku akaba wote moku boy boni wo de shine wa gbena na kan pepepe twa no manya brawo Yo. kan pe Ago cheme kenyeme. Amen. ago cheme kenyeme mi jo ni yamobro ni ke shibi mi jo maja cheme ka men shibi mi jo manyeme ka men shibi mi jo amlakui ka men shibi mi jo janoye ka men shibi mi jo wowa woye ka men shibi mi jo agbanfo ka men shibi mi jo asafo acheme ka asafo anyeme ka men shibi mi jo mi dia bi fe na me wawo ni wo program na efe fo ne Jomo wulu ani na me mene dufo ni ma dufo na ma dufo ni wo ba jo alumine je no ya ke solemo afe bone ma bi fa no ato ape wo no be mi wo ye gbe ena ni shi ajo ni mela akwe twa no manya ba Yo. Amen. Minjo maja cheme minjo wulo me minjo owa woye minjo dirano ye minjo asafo anyemeke asafo acheme minjo amrakui minjo agbanfoe minjo bondi efe mene ni abajo alumine de no ya soremo afe bondi no wonadi ama monso papa no watamoche ni ato ye fai wawo yibi ye obiami na fanu wo fe esore wo ewale ni akawo bokan eko asu ebo ne ma bia no ewale ni akawo ana eko asu ebo ne ma bia ewale ni akawo nsongbe asu ebo ne ma bia no ewale ni akawo ko egbe asu ebo ne ma bia afe ebo ne ma bi fe bloku ko me be ke na agba fe ni obonde wato fe wa wo nsongaja mi ni si ajo ni mle akwen awo twa ndo manya brawo Yo. okangbe Eshe ni obodai adai the fourth no la mankralo. Amen. Minjo maja cheme minjo amlakui owa woye agbanfoye minjo manyeme minjo nupa ife la fomo bi ife minjo ame mene ni oba jo alumi no ya ke sulemo afi wono asra nupa boni
aka wonye kote Homowo here won papai apose ni na kan shika waka fenu ko akpa abonne mambi twa no manya ba yo eshe ni ajeko fe no ni ajeko fe the fourth la shikite ago cheme kenye amen twa umanyaba minjo majia cheme minjo wulome minjo jano ye ka amlakui minjo agbanfui ke woyi minjo asafo acheme minjo kusum feelo efe ke manse bi fe be mwene ni wo bajo alumine kitani wo shane efe kitan ke han la ma fe ake kusum no ni wo wo e wo ba chomi ke bule ke ekome fe mu koni na gbe e kuni yeli afi boni e no e wombi ihin meji e nye ha afi na ape wo e wo ye gbo ni wo ye gbe e na wo fe mo alonte dinku akafu wote wo sa agbo be ne ni wo trash ne ke no ni afi ete ni ebani na wo twa no manyaba o kan gbe amen ago mwene jufo ni ma jufo ni waba shakita ne oka okpeleje nyumbo oka owa afọ ya faban so wi fo na kasulo ne ka ni woje se woka na agbe ya chemen igba ma wa wo to nwa senye tam twa manyaba okan gbe twa manyaba okan gbe twa omanyaba ukangbe twa manyaba ukangbe twa no manyaba okan gbe twa manyaba ukangbe twa omanyaba okangbe twa manyaba okangbe twa manyaba okangbe twa omanyaba okangbe twa manyaba chemen nyemen bore ma bi won ekpeshi anye ko mine so twa do manyaba okangbe yo ake mene kusun eba na agbe shi program jue aba play ke pa fi oni lebie osabu
Osabu bayeto. Noji nuchumo ni abachu. Jule ebi mbeji ekpa pepepe. Keke gbeke aya pleke mafio. Noji program. Juni baba ne. Wabakpa fa ikoni. Wabakpa fa ikoni mofie mo awe seshi. Nuwa majia chemegbe. Ni ame. Nyefa ne fio ni ajejara mi ni majacheme ana egbene ameshi asafo acheme wonkpa fai nyegba agbenye majacheme Wabakpa asafo acheme nkpa gbra lo nyegba agbenye majacheme mo fe mo kra ajejara mi ni majacheme ana egbene ameho asafo wonkpa nyefa asafo acheme ka asafo anyeme wonkpa nyefa nyegba agbenye majacheme me Asafu acheme ka asafu anyeme. Nyegba agbenye amaji acheme ekoni amehua. Wonkpa fai. Mambini yo jerami nyeshi ya jerami. Kantan kanibuafu. Ni kakadan. Ni kakadan. Wonkpa fai. Nya wa majina chema ahwa. Ni oboda da the fourth la mankralo. Wala mankralo. Wa legbe, wa ni mankralo beni. Wa ni mankralo beni o. Wonkpa fai. Wokusum fele mo fe mo no ke esemba bo moden koni oba woke ya ni safie agame kumena mesen ewo ka mete chipe nyeba weli amesen ke ya wonkpa nyefai ni ajeko fe the fourth la shikiteli eshi ni kote amle the fourth klana akuchoche bigbe
Nakano Miyamli Naba ni Aje Asra in the second Agbawe Akuchoche Echon was Egbe Keti Yoni Nyelvadon ni Ajeko Fred the fourth La Shikiteli a big bear. Wonder Mofem you that's a Wonder Mofem Moshi Wonder Mofem Moshi Wonder Mofem Moshi. Homowo planning committee secretary Owula to Aje Chiobenka wa ebie ne Owula Theodore Aje Chiobenka wa ebie Blafonyo Chiobenka Owula nyanyo Blafonyo Chiobenka wa ebie Owula nyanyo Blafonyo Wanta wa flab ojugba na Ale Ogwo verse na ke shala she mami o tuni ajuba lo kan twasho je mo fe mo ni chuwa ji blafonyo wolo malo mene nuchumo te boni wo to igbeja no na ka pepe etile wo pagbe ake wona to enjole ni man bi one wash nigbe aka hini atun kusun eye na ka pepe ejibo ni hu ni e abale me ni ame osisi je hu je me afi kochokocho fi o sisi mo ya ba no amegbedin eje me no wo boni wota wole na ka pepe wona wonder mo famous yo Homowo planning committee secretary Owula Theodore Aje Yuadon wo ba chi wo benke wo vice chairman ni Raphael Mensah o fa na mene gbejiano to te ona yo gbejiano to ete no ojoba nisida le la 2025 planning committee Homowo planning committee amen jimeni wo ba da mechi ameto gbejiano ojoba no fia no ete no sida baba oji ameno chi agbeko no tumona yo ame fin how ke han ni tumo ekoko meneshe nya iradon yo nyeminu isa over na Alhaji Salim mene okemi yenu tumo ne ochame gbeja Homowo planning committee bi eto te ona gbeja no to ete ni mene kusu na abatwe ele hu mini oyo yemoye Obada mambi fin ashi bepi ke afeno ko na to na chake hin fiu ewa shimo boni mambi enu shike hawa ke amengme na feri majian chemeni baba fin ame to icho atra mese ko ni keno kwa amenya me ka magbasan bepi ke wa yakusun fe momini ni menta onoko ame na moko ni amekela agbasan amekela awi do ake mambi enwono ya wo nmene ogbe pamoji no fe na fi o oba nma megbe na mehin ame konika no ku ame wa na fi oba ngo shira kle wa media bi efen ka nye wonye bomode mo wanya na ke ya yeko wa kanye kotoshi wala aka ni chumo miensa ni nyana production ne nye nwa anye kia aka nye chulo jukban ogbe pamoji no ne hwe wo hin ono na fe one wona na kan no Daniel ba hre mi ano waye ni waye lo jukban die nche keji ale no prokuta eko ne kan no waje nse ka gbena le imeji efe atungba na metra no wagbena hwehwehwe ni on the 5th September wo hwe mi ano jukban die nche ne fe nye yiwa don Alhaji Salim Ahmed Yuadon wo ba chi obenke wo nyeminu Jeffrey Tete ni eji Homowo planning committee deputy secretary nyeminu Jeff operations director commander media coordinator no sir numo mene gbaja no to te onani bi feten yo kenklen to boni agbla Alomi Jormor mi aha mafole kuku dani wo ba gbaja no to eno ake ifo ka keshin ke aje kusumi anshin ke je bla eju ahun ke ba shi beminla no feno kashidin shin aleno
kejegbe la se ni abote mumomi komiami ni nuchumo ba ya no ka sha ba gbe afile na keji ekole hinti ko ya ba ni ma onupa ekolo lasulo eko ya kpale ne ka ke e ya donwe ne ke kusuna ba chungmene ne edomoshike akita krede na me basha bona fe ne bala ke shimokocho ese ekle ma no jiro na ba fe ngmene wo maja cheme ke pangbalo eni ji wulo me sorry ke lasulo eni ji wulo me ameka me ne ba wo chesemi ni ameshane ke kitane ake afina ye he na hye e angojo engojo amefe ameye minkashi abagbena ni ene no ni hani wonaji neke madana ho ke babi ene mada ekome ngo ni ekome eyerudu ni twa ke sikle bemi oba nu ngo mo no no ba nu no ni yorudu ni twa ke omo enyo femi ene jikita na ebasha ke madana menu ni edomoshike ha ekome femu ke ahie ya agbene ngmene ni femu efi me akeshi efefel boni wona na efi oda ne ni ke wo hye ne ke biami ni Alomi Jormor fefel ne kepe be wona akeshi afieli enwo ni wonu maje ye koyomi won bi mo femu ne ke solemo apia ni boni waje hine wagbena hwehwehwe shikome konwe mabe o mambi akeshi ye afieli na mi no feno na ba ke o cafe bomode no cafe eja akeshi afine task force ke memba ye ke jomo ye yiwadon yo wo deputy secretary wo ba chiwa benke wo mami Suzy adai sai leji wo mami kome ni yo Homowo plan committee mi anti adai o fa na chiwa benke wo ko ni o ba wo o remarks ke an mene kusu na ba chu ke boni gbeji anu to etele rad ke ha ye ke ha ni tumo fe ke onu tumo nyenta woni ani keji nye ye stamoko ni ani ehia keji balake yuke be nonu wo chola ke ya femo alo funeral ni ani ba hia nye chia nye benka rad kitchen ni ame tobinya no ame hanye na ka no ho rad rentals chojin ke ha yokpo mo ke ne pefa ke ni fe rad rentals here ke ha na kan no tumo fe wada nye sisukume ko wa shi nye kwa ke nye ko ya onke ba shi metwane wo ke be pasole be meni la pa ni di amna kuye ye interview wa ko ke ba hanye ni nye honye po fe wo kase ni ketomi wo wa fe na kan interview ke with nye meni di many so ma ni jamna kuye wa yo tame choristers ke han kusu efe na afio o ba cho ben ka me wo ka ma fe na kan interview ni wa kwa fai ni nye hu nye kwe nye radon